omukoro gugubira hambuga nkuru za district ya Bundibugyo kandi gushyirwaho enkunzi abikiriza b'edini y'obumwe n'abebembezi batari bamwe na bamwe. Omu bigambo by'obushobozi Bisaka ashomise abashyira aha mukoro ogu omugasho gw'obumwe n'okwebembeza obusinge. Usoboza kwegesa obumu bwenyini kutali kubaza ekigambo baitu obumu n'obululawo n'okukiza n'okululawo. Obumu abantu bali mu bumu bwenyini kutali kububaza baitu bwenyini omukatoliki kyamulola omuprotestanti tarobo omulokole ati bona abantu bali mu oneness. Bisaka yorekera okusiima habw'okweyongera kw'enyikiriza egi omu byanga bitari bimwe na bimwe omu ihanga. Abantu bamanyire ti Ruhanga ali hano KPM ensi yona emanyire yego ensi yona bamanyire nga Ruhanga akuruga hano mu Africa nukuba manyire ensi yona. Habukuba kitwakwesire ka diocese hatyo tukatukeka obukwenda habukuba enyikiriza eno ekorwa hano mu Africa KPM hatyo obukwenda buli kitwakwesire ka diocese hatyo obukwenda bukire 35 hariyo obukwenda bwabanizo bwa KPM hariyo Kampala hariyo Butogota hariyo Bushenyi hariyo Kasese Kabarole Bundibugyo Ruhoko Kibito Sembabule na handi. Kandi Ruhanga warabana ije akurora abantu be yahangira omunsi mukwenda ije ali kisoro mukwenda ije ali mbuzi aine kuija ali muntu nkaiwe baiti yototungira mugisa kwa izira muliwe baiti omugisa ukakwata Bisaka. Abebembezi b'ekicweka eki basimiraho obushobozi Bisaka ahabw'okureeta obusinge n'okugumya abantu omu district ya Bundibugyo. Itweka gavumenti nitwata Bisaka obungi n'abenyikiriza egi n'ekyamazima Bundibugyo tibari bingi munonga konka bakye barimu na churches nke zirimu n'abantu barungi. Zero cases zamani zo kujangwa nebe bateganizizemu. Some of them are leaders. We have one mayor of Nyawoka Town Council who is also a member of this religion. So n'abantu bine mchemu. Abahereza barakushikigana 5 na 5 bajwekirwe kanzu okuba abahereza basya kandi abandi 2 bataho mu nyikiriza egi. Oyireho eby'omwoyo enyegesa y'obumwe neyoreka ngu obumwe obusinge n'obuntu nibikuru omu kureetaho entunguuka omu bantu boona. Amakuru aga gashakwa Thomas tumwebaze.